ako kazi musuzugura, iyo mirimo musuzugura muvuga ngo ibyo ngibyo ni iby'abaturage cyangwa ni ibyo, mumenye ko ari ibintu byinjiza. Bimenye nonaha, umenye ko ibyo bintu byinjiza, usibye no kuvuga ngo wabyikorera wowe ubwawe, bizakuzanira n'amafaranga aturutse hanze. Bakunze bo muri Royal TV, nongeye kubasuhuza. Mwiriho neza, murakomeye, nizere ko mumeze neza. Murabona ubushize twari twaboshye etape ya mbere, twibohera ka kenda kacu keza abenshi bakunze kwita bikini, umuntu yambara yagiye ku mazi, yagiye ku musenyi. Noneho uyu munsi ndashaka ko turebera hamwe etape ya kabiri. Ni gute waboha, naho navuga ahagana ku kibuno, ni gute wahaboha. Uyu munsi rero tugiye kubyiga uko wabigenza. Mutege amatwi kandi munarebe, mubyige, mubifate. Kandi mbibutsa gukora subscribe abatari bayikora, gukora like ndetse na share, mujye mubigeza no ku bandi biyungukira ubumenyi. Twaherewe ubuntu, natwe dutange ku buntu. Ndabakunda cyane, ni Clementine Irakarama muri Rohero TV. Uratangira nanone urema icyo twakwita ipfundo. Ushyira ikurushi yawe muri no mwanya, muri kano kazu kabanza. Gakurura rimwe, hagiza kavanamo rimwe, undi ugashyiraho rimwe, ukongera ugashyira muri ka kazu kabanza, ugahita udukuriramo icyarimwe twose. Ukongera ukazengurutsa ku ikurushi rimwe, ukajombera hano hejuru y'aka karongo kazamuka. Ugakurura ukatuvaniramo icyarimwe twose. Iyo urangije urongera ugashyiramo hano hagati, ukongera ukajombera hejuru ya kano karongo kazamuka. Igihe cyose ugenda ushyiramo hagati ndetse no kuri kano karongo kazamuka. Ugashyiraho urudodo ukajyamo hagati, tukuramo rimwe twose, kongera kuri aka karongo kazamuka, ukadukuriramo twose icyarimwe, gutyo ugakomeza paka ugeze ku musozo.
ukora ku buryo nta na kamwe utaruka kugira ngo imibare itaza gupfa.
ugeze ahasoza rero urabizi ko hano tuba twagize utuntu tune urenga, uhita ufata mu ka gatatu ukagafatiramo nako kakaboha, warangiza ukarema udushene tune, 2, 3, 4. Kamwe ugahita uhindukira ugashyiraho urudodo rimwe, ugahita ushyira muri aka kazu kabanza, ugahita udukuriramo icyarimwe, ugakomeza gutyo ntugire akazu na kamwe utaruka, twose ukagenda ushyiramo.
nk'uko mubibona rero tukaba tugeze ku musozo tumaze kuzenguruka inshuro 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nk'uko mubyibuka rero tugitangira hari ahantu twakuyemo utuntu 11, twahambuye utuntu 11. Ubwo rero tugiye kongera hano tutwongereho two twahambuye: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Niturangiza rero duhuze, turareba hagati na hagati muri ka kantu ka mbere kabanza, duhite dufatishamo rwa rudodo rwacu dukuremo. Ngira ngo murabibona. Tugiye kubara rero utu tuntu twacu dukuyemo uyu mushumi w'utuntu 11, ubundi turebe hagati na hagati. Twakoze agashene k'utuntu 120. Ubwo ufashe 120 ugakuramo agashene ka 11 twari twakuyemo, akangaka ukuyemo 11, hasigara 109. Ubwo ubaze hagati na hagati ufashe 109 ugabanyije 2, hagati na hagati ubwo ni 55. Ubwo ngewe ndafata muri 55. 55 ni ahangaha, ugahita uhashyira akamenyetso. Iyo urangije urongera ukarema ipfundo, warangiza ugakuramo ka kamenyetso kawe, ugafatishamo rwa rudodo rwawe. Ugahita ureba rero ni hehe uri butangirire uboha. Hareba hano ugenda ahangaha uhise uboha gutya, urabona ko bitaba bimeze neza, ariko hano sava. Ugahita ukuramo rimwe ugahindukiza, ugakomeza ntako dusimbutse. Ubu nitugera hano turi bwongere duhindukire nka kwa kundi tujya tubigenza, kugira ngo tugende bimeze kimwe hose.
turakomeza mpaka tuzenguruke inshuro 8. Tugeze kuri ka gashene kacu k'utuntu 11, turashyira mu kanyuma, ubwo dutangire tubare muri ka gashene kacu. Ubu hagati na hagati turashyira ka kamenyetso kacu nanone, ubwo hagati na hagati ni ku kazu ka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turashyira ka kamenyetso kacu, karindwi, 8, 9, 10, 11. Ubwo tugakomeza tutarenza akantu na kamwe.
tugeze bwa nyuma, turahita dufata hano burimo, twongere tuvanemo rimwe, duhindukire. Umuntu arazenguruka bigenza gutya paka inshuro 8. Nitwongera tukagera hano turongera turahindukiza kugira ngo tugire imbere n'inyuma hameze kimwe. Kandi uko turajya tugera kuri kano kamenyetso kacu, nituhagera turajya twimura urudodo, uko tuhageze twimura cya kimenyetso cyacu. Ko tugeze ahandi duhuriza, ukavanamo rimwe ugahita ukuramo. Ngira ngo murabibona inshuro zacu 8 tukaba turazirangije kuzizenguruka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngira ngo forume yacu murayibona. Ubu rero tugiye gukora noneho ibitandukanye. Tugiye kurema icyo nakwita ku kaguru, kwita kwakunda agakabutura kaba kazengurutse ku itako. Turapimisha metero rero tugendeye hano kuri iyi mibare minini, kuri iyi inci. Tugendeye kuri iyi inci, urabona ko dufite uburebure bwa inci 10. Hano dufite inci 3 n'igice. Ubu tugiye gukora agashene kagera muri 3 n'igice.
3 n'igice inch, iza agashene k'utuntu kamwe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Noneho turahita dufatisha ahandi twashyize akamenyetso kacu tugakuremo. Ubu tugiye gukora noneho amaguru mu buryo butandukanye. Turabanza dukore akaguru kamwe, twongere dukore akandi kaguru. Murabibona rero, urakomeza ugakuramo kamwe, ukongera ugashyiraho urudodo, ukarenga kamwe ukajya mu kandi. Rimwe, kabiri, kongera. Murabona ko tugeze aho tugiye gusoreza, hasigaye kamwe. Ukuramo rimwe, ubundi ugahita uza ukabara kamwe ka kabiri, ugahita ukuriramo icyarimwe. Murabibona, ubundi ugashyiraho rimwe ugahindukira. Iyo uhindukiye rero ushyiramo rimwe hano, ugahita ukuramo, ugakora agashene ka dutatu, kabiri, gatatu, ubundi ugahita ukora
kabiri mu kantu kamwe, gatatu, ubundi ukongera ugakuramo rimwe hano, ukongera ukajya mu gakurikiyeho ugakuramo rimwe, ubundi ugahita urema agashene ka dutatu, rimwe, kabiri, gatatu, rimwe, kabiri, gatatu, hano mu gakurikiyeho ukuramo rimwe, ugahita wongera ukajya mu gakurikiyeho ukuramo rimwe, ugahita urema agashene ka dutatu, umwe, ukabigenza gutyo mpaka karangiye.
urabona ko tugeze ku musozo rero. Rimwe, kabiri, ugahita uhita ugakuriramo icyarimwe, ukuramo rimwe, ukabonye ya mumaro yaba y'amakasi yawe, ukaba urasoje. Nk'uko mubibona rero muri kubona ko ari akantu keza cyane. Mwabonye kano kaguru, murabibona. Ubu turangije amaguru, icyo dusigaje ni ugukora umushumi wa hano mu nda, kuhasoza. Nabyo rero tukaba tuzabereka ubutaha. Ntimwibagirwe gukora subscribe, like ndetse na share. Ese ubashije kwibohera akabikini nk'aka keza, mwa bantu mwe, hari icyo byaba bitwaye? Ukakaboha ukakambara, nawe waserukira ku mazi, ukaba uri umuntu wambaye ibintu byiza kandi byiyubashye, wambaye utubikini twiza ku buryo nta muntu wagucisha mu ijisho. Mwibuke rero kubisangiza n'abandi. Ntabwo ari byiza ko twihererana ubumenyi, nimubisangize n'abandi bigere kuri benshi, ndetse birenge n'u Rwanda, bigere n'imahanga. Ni byiza ko abantu bose bamenya ngo mu Rwanda hari abantu bazi ubumenyi. Murakoze cyane rero, turabakunda. Ni mu Rubohero TV, naho ubutaha dusoza tubereka uburyo umuntu asoza ahangaha, ubundi agahita yiyambarira akabikini ke keza cyane. Turabakunda, murakoze.